Yesu menambah jingwai kenambah lai spak sopo. Kenambah lai spak sopo. Kohimen kopera ngis ngongu ya utrai hagere step hagaba ngireke ya ka jinkalla ba murjamu u Paulus apostol kane kalongas ngi kraw bangin duai lembaga jinga silem jamu apostol Paulus nagabinda ga jinga e baro nginang duai nagabinda ga jingdumu shime nginang duai kerpa nagabinda bahar ke kina school badan hapadengi exam baper ai ke jimpen kare jangki kenang ka basaiso ngiduai nagabinda ki bapangi bashitam ai kenang ya jingko ai jingkia ngiduai ru nagabinda ka jingdumu jangi kong Brovis Linkoi barsaumut ki kun but baro ke jingdumu jangki Cornelius bahunlang penschnailang but dayahun but bakinang yo ke jingai ke jingkerku haga jingim jangki kunjuru nagabinda I kong Hedogis but kong Iris bakinang yo iya ka jingai balang riniam ha ke teng upa baru kon baru men sim bakoi Amen. ka jingai jango trai jango Jesus Christ bat ka jingi jango blai lembat ka jingai sulak jango men sim bakoi kindon rengkat bat pi baro Ringkat berbiru. ko himen ko para nginang sange sipor ban pan bor na Jesu bangiru ngin yo ya ka jinga ban kala ka bamut ngidon bon ke benda ha ka jingim jangi na ka bangide ben kala ka bamut ngide ban pende mai ka jinglong jangi ngide ban pende mai ya ka rukam le jangi ngide ban pinyade padu trai handa utrai un stang ban pendon kam yangi kum ka atiar jang ka jingit ka jingsuk penginang Sngau kuslai hakamen siam jangi ki pop ka bangile bonsing kai ka jimlin jangi le se da ka tin ka tilich ngi bisha pentram ekiwai ngi pensonsi ekiwai ngi pentingit ya ka men siam jangi ki jimmo jimpar kha jangi ayu trayu na pen kuit yangi menta ko try Jesu ngilong ginong pop map ingi sai kut ingi daga jinga ejome nga pala ha ublay badon bor baro bad happy ko himen ko para wangalek pop shipun daga jim perka daga tin daga kam daga jingle klek daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrao ejona Namor kata nakarpad ya Maria bakui kabaya isa kafe soti ya ki angel bakiri kui bar ya pi ko himen ko para banduai nagabendang jonga how try ublay jongi ublay badon bor bar unis ne yangi barandala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen.
Cristo isen Ko 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 trato isen Ko trato isen Ko trato isen Ko trato isen Bakit kipok birthday Tu diang kajing kerpang Tu snow seneyangi Datang mami baku Datang mami utrai Uwe bakri tam mami koji Sukris Mami bayar long play Hajin ya long kawe Batu mensim baku Haka burung bupa Amen To ngin nia duwai Ni duwai nakapenda baro ke jing don kam chungi kun chung ubale nakapenda ke jing don kam chung kaparte bangin du pio ke jing khoi jing kya na baro jai ke jing pang ke jing shito Kopa mela ke kai ya ka gospel ha bon berlin ki pait bendrio lemba ke jingela jungu Paulus o apostol jame Ni leburam ya ka jingkala pamut jamu sha ka jinge ai bamangiru ngin saki ya ka gospel lemba ka jingim kristan banilla dashisha ngi pan ya kani lemba uji su kristu kun jame utrai jungi upaim badabasensha badme lemba da mensim bakui uwei ublay junam la junam Amen Kamjong ki apostol kalong baar katakalay tete tukhaniri ngalong uju balakha hatasus hasilisha Henry ngalasan nalangba hangne ha Jerusalem kumukhna school jong gamel ngalayo ka jing hikai ka perking hakaan jong ki department jongi bat ngalalong uba IT lut ha ublay kumbalong maphi baro hangne menta kasni ngalasni wat daga jingyap yakibriu Kibala buat ya kene kalinti ngala kemiki shenrang bat kanthai ban ngala thap iki hapato ulung do orang ba bat kador bar baro jongi temen kisan kila ban sakhi banga kren ya kabashisha naki ngala yo kishiti bala tho shikipara bangeju hadamaskus kumta ngala lej hangta ban kemni kitu kibriu bat ban wan yelamiki se Jerusalem ban en pen shitom yaki Kat bang adang let lenti hamar mangan sopoy Damascus hakapo shiteng sngi antat kajing syai ka baphanai na soin beneng kala thaba kendet saudong jonga ngala kelon khendau bat ngalio sngo ka sur ka boong hanga ko Saulus balai mele benyanga
medei u ei ko kanrat ngalakali ngalong uji su Nasaret ya oba pipen shitom ben ula ong hanga kibriu ki badan bat nga yo i ya kata ka jing shai Henry kim syam la yo sngo ya kaso jong uta ubalakran hanga ngalakali ngadei bende ayu ko kanrat bat utrai ula ong hanga ki judge batolet si Damascus bat en sayat ho hang ta kata ka ba ublay kwa man papinle ngalamat la nakabenta kata ka jing shai ba phnai bat kumta ki lok chonga ki resupten yanga bat ki lam yanga si Damascus ladan hang ta uway ubriu ubakerteng u Anasias ubriu baru blay kat kum ka anjongi ya uba ki juba ro ki syong Damascus ki burom shubun ne ulawan syonga ulayang hang ta hajan jonga bat ulaong ko para jonga ko Saulus to imat biang markumta ngale imat biang bat ngale iu ulaong ublay jong ki kapatemen jongi ula jid ephi bantep ya kamon jong u banyo i ya usyakri bahok jong u bat banyo sngo ya kasur jong u hi na ba phin sa long usakhi jong u banyo thu ha ki brebaro ya kata ka ba philayo i palayo sngo dementa ya epat phidang am yang jot bato bdiang ya ka baptisma bato sajno ikipop jong phi da ka ba khot kerpat ya ka kerteng jong u tien jong trai Nakasam shispa kanyo kanang bajuway pras pa kanang kan sam shispa kanyo kanang bajuway pras pa kanang Barkacing syah kalinti jonga. Hallelujah, hallelujah.
utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piru. ka jing pulei na ka gospel bakoit kat kum Markus Kaburam hame utrai. ula ong haki kile satala ka porte bat yala ya ka kubur baba haki jing tau baro jaru bangai badu bayo baptisma ulait im jarubam nge yan penren kini kidak kiniait senran iya ki bange haka kertang janga kin beno iya ki uksoi kin keren kitin batimai lada kin ra iya ki psein ne kin di iya kabi kan pensniu iya ki kin bu iya ki ti haki bapang bat kito kin koit keren ka gospel jong utrai Kajiro imi ku Chris. ko himen ko para bait how try Jesus Christ mendakasni kabala kareke ia kasni krau jong ka jingkala bamut jongu Paulus apostol but ni baro ni tip o Paulus apostol ulang ubakarao bad ulang ubalayalap shirhem ya ka tinu bala ya ka gospel sha ki gentil de lamba jongu ni don bun ki balam bala pediang bun ki ri bala yo pediang ya ka jinge bad o Paulus apostol ulang ro ubala to la janlong baro ki shiti light no karto kat ne telegi shiti ha ka jutam batimai but nilayos no naga jimpule bening kong naga kam jogi apostol u Paulus apostol ulong ubakarao ulong ubastad ulayo jingi kai batekana nau Gamaliel ulong u nongi kai bakarao jong ke niamju kabamud uladon sisha kahok ballong u rampa lindo badudang penkre naga benda kata ka kerdan de naga daw haba wala yosno don bun ki ju ki bud ya ka niam kristan shimlaban shongtai ulas ngautut ha ka mensiam bale ulas ngautut namar ka jingi shirhem jongu ya ubale kala pelong ya ban kangla di ki ju ban bud ya ka niam kristan namar ka umpa yosno shapangu Jesus Christ umpa dia ma dia Jesus Christ ula yom mahad ya ka ain ya ka tora badula batriam ya ka tora badum shim kwa mano ba kintait no ya ka tora ya ka jingi kai jong ubele ya ka jingi kai jong Moses but ya uji sopat badios no badiom mahad namarwa badiom mahad ya ujisu ya ki babud ya ujisu ya ki no ya ki sinran jong ujisu kilong ginong shun na kabenda jong te ula lekum no ula mood ban penyap no ula lebain bad ula leishaki bahe behind yaki bakra batri yaki badan bor ban yo iya ka jimbit ban lebain ban kem ban set bendi yaki kristan nagataga daw u Paulus bakui da ka barra yaka kot ban kem ban pa bendi ban lebain yaki kristan ula leisha Damascus kabamut aga jimut jongu kaladon kataka jing bitar badka jing dom badka jing isi persha yaki kristan karba udang iyai lendi udang shang hal rukulai bad uladon tangka wai ka jing domo bangan penyap no yaki kristan halendi pat ngiyos no aga jimpule mendagasni ujisu ulawan hakamajo ujisu ula penkalon iyawu nalarukulai ula hap kendau ula kelon bad nangta ula yosno yaga sur ko Saulus bale melebein yanga badula kelli melong uye
Mede ui ngam itu ya me. Ula yusnu tanda sur. Barula ang ngambat leben ya me. Badu Jisu la penyetu ya lade bangalongu Chris. Bad habangi pule ya ke kamjong ki apostol nimshim yoi shano u Paulus bakut shwaban long Paulus ulong Saulus u Saulus ula leben ya Jisu nimshim lap shano haka poru Jisu don haka perte shim la leben ya Jisu umpat don benda aye ban sasanar pna ya Jisu teminda ka jingkali kawan Saulus bale meleben ya Teu Paulus ula lingo bad u Jisu la pensya ya hukumno haba pile ben ya ki senranjonga haba pile ben ya ki Kristan haba pile ben ya ki kun ki babud ya u Kris pile ben ya nga kadon ke jimut ka ba jilio ya ka ne ka tin ka ba u Jisu ula kali hau Paulus bale mele ben ya nga ko himmen ko para kaya ka bangi deben ngautu lemba kani ka kentin ba u Jisu usyong ya barro kinong burjo u Jisu usyong habarro ki Kristan u Jisu don chisin bangi pedian ya ka baptisma ngin salong ki konjong u Jisu nanda u Jisu pelong jaka hapodo nurjongi bansyong kabamut om detang ka do nurjongi haba u Paulus ula sho iya ki Kristan haka medjongi haba u Paulus upa tid iya ka medjongi Kristan haba u leben iya ka medjongi Kristan manobas no u Jisu ula snopam u Jisu ula snopam kabamut ya ka medjonga ba jompi kadai ka medjongo Kris namar ngilong Kristan namar ngila yo pediang ya u Jisu haka jingim jongi lemba ka baptisma om tangga baptisma Henry lemba ka sakramen lemba ka Eucharist bakui ngi pediang ke kamet bat ka snam jongu Kris bat ngila long Kris ngila long we pa tu Kris man la pai we ba pediang ya u Jisu haka jingai haka baptisma kilong ayo kilong we pa tu Kris ngi baro ngilong Kris ngidon gadur ka dar jongu Kris bad ngideben ya burom markelian ngibur baleng ya burom markelian namar u Kris usyong happy u Kris usyong hanga tengideben yoi yano habang ngipet ki himen ki para habang ngipet iya ki marjan marpa habang ngipet ki para long habang ngipet wat ki beri ki bele ben yangi ngideben nang ban yoi ya u Jisu lada ngiyoi ya Jisu hatongin leben ekiwe bale Paulus u Saulus la leben eki Kristan namarum shimla yoi ya Jisu haki kadau umpat itu ya Jisu umpat yasno syapang Jisu la yasno tang kinombur jongo Kris la se ula kale bonsin uye wini u Kris bale kineki yeshirhem ya u Kris bale ki don kamban bud ya Jisu habang ni don kane ka aing garul jongo Moses kane ka loge chingli jongo ulas no tot mensiam tat hadu baule yomad ya Jisu bonsin ni leden yakiwe ni kran ben yakiwe ni kran tak buram yakiwe ni pensaus yakiwe ni penja buram yakiwe ni penja umat yakiwe ni yusno ki beri ki peniap yaki Kristan bale ki peniap ki Kristan mano ba peniap ki Kristan kito ki bampat yaitu ya u Kris pe yenda u Paulus yenda u Saulus ula yasno ula yomad ya u Jisu haka lindim Damascus ula kralalong u buryu uba yada ya ki Kristan uba yalap ya u Kris ula top binia chapang ka jingidu Kris haka shiti jongo baro minda ni yosno siapa ki beri ki lebeni ki Kristan kamda me Nigeria ngapen gen mau ya pi ko himen ko para ya ka ri Nigeria katno ngot ki Kristan ki dang yam ngala yo iya ka video ha ka YouTube ki Kristan ki dang yam hangdo ki dang yang hakamat UN bani Arab yaki nama Kim Don
jing sukshu lese ki leitia permit ki wan ban peniap ki tang ya ki ying jong ki ladu ya kaspa ka peu baro nama ki Isis bad ki we pat ki kenkun yale ki ale persyai ki Kristen kam dame ya ki ba pen priang ya ken ya muslim kim don jing sukshu kidang yam hakamat yuan hakamat syaki kiwe pat keri banyarap yangi baleki yam namaru Kris baleki we ki peniap yaki nama kimbat itu ya Kris midon kamben duai naga benda baro ki Kristen ki bak satala ka parte ki badan hapadenge jingshale ben bau Jesu unyada yaki un penkala yaki ni ginong shun naka Saulus sha wu Paulus ni deben duai baro ki balebe ni ki Kristen kinang kelalong ki Paulus ki balong ki bayir ya Kris te haba hake jingim jongi larang ye kendo yano balebe ni yangi ngimdeben yeshun percaya ki henre pideben nideben bujing dumu naga benda jongi bakindup itu ya Kris bakindup yomad ya Kris bad nginduai hakene kasni jonga jingala kabamut jongu Paulus bangir ngin yo ban kala kabamut na bahar ke jingsunyo bangindup buram markelia ngindup id ya ki himen ki para jongi ngindup iada ya ki jai pentriu ngindup iada ya ki himen ki para jongi na ka jingsha lebe nginan kaprek lagi kemat nginan tuai ko Jisu ni dia me yarap ingi ban yomad shushu ya me kenapa ngindup yo ya me haki himen ki para bangindup buram markelia enyara utrai Jesu Kris Jinamlah amin. Inyang hindu ai ya ka jing duai jinge ngange hau play pa badon gor bado unang da ka bening ba ka kindo but how Jesu Kris ukun ba marwejo utrai jo yau bala po na men sim ba kui yau bala kana ka Maria tesati bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pnayawu la yap la tat yawu la kyashe ki bayya hagasni ka balai la mipan ki bayya la kiyo shabeni usham shikamono play upa badon gor bado nang daw wan pa ban bishari ki bayim bat ki bayya ngange thau men siam bakoi haga balang Catholic bakoi haga jingya silok ki rikoi haga jima ikipop haga jimi pa ka do haga jingim bam jikut amen tangin bu kene ka jing dumu ha kene ka Eucharist bakoi naga benda bar ki Kristen bala shale ben kelang ka parte naga benda ki bahalo chani naga benda ki lindo naga benda ki riniam naga benda upha bakoi naga benda bar ki kon ki badan hapadengi jingia ke jing sosi ke jing ti ayu trai unang yada unang sumari ki baro lembaga jinga sai lem jongo Paulus bakoi Yunship ka ng bajing duwari, ka ng balay spa ni kundi. Ka ng balay spa ni kundi. She meant, but she meant, see.
Yen baci mensir Uji su Kristu terang Ngira amiku pa Lajin ayuku kawan To ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kallang ka ba padiang hun ha ublay upa ba dan bor ba ro To drive beriang jikinarity jampi Naga betlaga jiro ubro magating jamu Kajim to egi bay balang buku jamu barok koil umen siem jamme ulayarap ya u Paulus apostol ban pen bana ya ka bor ba ka jingit sene jamme haki pait ben tri ba ro ai ba uju men siem un perlang ya kini ki jing terwa ki ba koi kenamba ngiru ngindup yo mat ya ka jingi jamme ha ka yukeris kabang ilenium minta ngi pan ya ka ne lemba o Chris utrai jangim Amen utrai undon rain ka bat pim Ringkar berpiru top ken dio ya la ki donot Ikan ki shau try kongin aingo ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat kadai Kopa badan bor baro bat koblay bam jikut kashang hok bangin aingo yame man ka por ban man ka jaka da o Jesu Kristo try jangi mesuma su ker bat me yada yangi lemba ki apostol ba koi jame mela pelong eki kinong sharai ka kin hun lambro jame men ba ki dang don ha ka pertai kila iyo bendalen ha ka kam ukun jame Naka jaka jongki minda habening kidang ia yarap yangi te kumda lembat ki angen ni yaro yame le yaro yaka jimba jame bad ni solang haka jing ruai yaro jongki men ko para tongin duai na do ka donut pa ublay unang pa yaw men simba kuit halo jongi bangin dup long ki basta ngin dup dap daga sap ka pong jong men simba kuit bangin dup long ki pa inshirhem ya u Jesu ban pen priang ya u Jesu ya ka jingi jongu hakiki men ke para bangin dup ya burom mar kaliang hakaba yohi ya u Jesu hakiru hakaru hawuru ayo try unang pelong engi ki ba kuit lembau men simba kuit Dashisha melong ubakui kotai katemei jong ka jingkui barra namar kata ngikar padiame to pen kui pen kantang yakini ki jingtarwa jongi da ka ba pa yo men siyam jamme kom ga umje halo jonki bakinduk ke lalong yangi kamet bakasnam jongotrai jongi o Jesu Christ haka por bala dino yevu badala ka mons nabha wala padiang ya ka jingsha shitom wala shim ya upo bada ka baingu yeme wala kdia yevu badalai halage senran u om to shim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi
Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri badaka bai ngobiang yami ulaya ka halage senran u on to shemba to dina kanepi baro namar kane kalanga kuri janga snam janga jonga jotang bate mai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babon ya kaben map ikipop to leya kane ban kan mau ianga Kosnam bakar do jangu Chris to pen koit yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi na ubamai Kajing maya jong kajinge Namar kata nge ke ba pen menda ya ka jingia bat ke jimi pha jungu nge tarwa hame go trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim nirai muaidem namar mela new yangi ke ba bit benya hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo benda hakamet bat ka snamo kris ngilong ke bela penya te le ka wai da omen siem bakoi Paken mau ko traye ka balang jamme kabala priyam hasatala ka parte but the penjana ya ka ha ga jingi rengad badu Francis upa ba koi jangi fadain some administrator janga diocese but baharu ke lindo bat ke rinia Paken mau lamro ya ke himmen ke para shinrang bat kinte ki bela yo ki ada ka ba karmen ya ke jimmi pa but ya baharu ke bela klat no ha ke jingi sne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kuma jamme to isne yangi baro ngi kar padia me Kanam barengkat bat kamaria teso di bakui, kakami jango bale, ujaso bako da kurim janga, ki apostol bakui, u Paulus bakui, u Francis disease bakui, but baru ki rikuit ki bela pensno baya me pateng la pateng, nindup lang ki ba bit men ya bindalem ha ka jingim bam jikut, but bangin ro but pendon buram ya me, da ukun jamme, o Jesu Christ. Dawu lembadu badhau Kallo hame uble uppa badanbor Hake jingelang kawe jungamen simbakut Barok burung bat ka jingiaro Junom la junom Ngin tuai kumbau Jesu le kayangi naga benda babun ki jingdon kam dame ngin ya buram markelia ngin yit markelia ngin yoi au Jesu haki himen ki para jongi habar ke benda jaga jingim changi kopa jangim uba bene kalong bakoi ka teng jami kanwan ke ma jami kalong ka mon jami hakan lo kumba habeni to ai ngi mita ka jimbam jongi kamala kasni katama ini greng kan jongi Kubanir ni maaf kebele sendiri, wadalam yang bisa kejimban syar, rai terlai ini naga basniam. Terlai yang ingin kerpat kotrai naga jings sini barok, haga jings bon jamme, toai jings sok jings sign haga sngi jangi, kenang bada haga jingerap ka jingis ne jamme, ngilai bara bon naga pop. Banginyo jingeda na ki jing jinjar barok. Kabang idang ap keme lendi ya ka jingkarmen bakoi. But ka jingwan pa jong nong penim jangi o Jesu Christ. Namar jongi kalong hima jongi obo kaburom jinom la jinom Kotrai Jesu Christ meu bala om hake apostol jamme ka jing sungai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat peit eki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme. Bad haka jings pon jamme, tai hakai ka jings
but ka jinga to le ka we ka kum ka mon jame mame uba im baru basensha junom la junom Amen. ka jing sugutrai kandon barabo rengka but pim Ringa. dam ta ka jinga do trai tangini ai markanya Hakumi ukun lambaro jango bele. Hakumi ubakit na ka pop jang ka perte. Suketo ke bela kosha ka jing kawai jang ukun lambaro. Kukunran ng siyang marunong po hing jangan. Dres ang naglakitin na masir jangan ang sakyahi. Kamet pada senam jango kris kan rianga sha ka jingim bam chukun.
Ablay ko kun ngihit yamay. Ablay ko men siyam bakoy ngitrang yamay. Wan pen slay yangi, wan pen koy yangi, wan pen gandang yangi. Lemba ka bor jang gane ka yukeris bakoy. Ko jisu bay kumba mala pen kala yabu Saulus Sha Paulus pen kala yaga jingim ka jangero. Miran bon ke jingdo na hani. Gilam ki ba matla bon si. Ngimju yo yame. Ngimju yo mat yame. Haki himmen ki para jami. Bon sin ni lebbain ye ke way ni karan bain ye ke way ni karan tan burong ye ke way ni penjao mat ye ke way jesu be ye rab ni ballong ke bayana ye ke way ballong ke basumar ye ke way ballong ke basumar ye jingo jagi ballong ke basumar ye jinglong soti jagi ballong ke basumar ye jingo jingkya jagi ballong ke basumar ye jinge jagi jesu be karko karto ye Pelong yang iki apostol, pelong yang iki apostol kita penpreng ke jengi jame hagi pen ke para. Ko Yesus ni dia me nadu ka donyod. Kumba Paulus pakut dia me. Padula kroy ben penpreng kubar baba jame hagi himen ke para. Hagi riba per. Pelong yang iro jaga tiang jong ke jengi. Pen koi pen kia yang ni. Pelai lu yang ni. Pen kalai ni ke jengi jengi. Bangin dup ye syarhan ye me. Bangin dup nge syarhan ye me. Bamelang mo blay jengi. Memelang ko kinrajani, bamelang ko ng penkia jani. Hallelujah, hallelujah. Matray Jesu niya mo yame ni mane yame. Namar ke jingdan jame minda. Lemba u Paulus pakuit me banshagi minda. Lemba ke jingim jongo Paulus pakuit me hikay yani. Bahabadan mame ilang ibalay loy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Niya roya me ko Jesu, niya dia me ko Jesu. Kumba mela penkalaya u Paulus pakuit. Penkalaya ke jingim jangi mo Jesu. Daga bor jangane ki yukerish pakuit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I boring ko Jesu, I boring ko Jesu. I boring ko Jesu. Bendoy penkia ko Jesu, bengalain ko Jesu. Thai ni vai ko Jesu. Hallelujah, hallelujah. Thai ki ikasem jani, thai ki gor ke te jani, thai ke jingdan jingem jani. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inya Dubai. Kopa melapenda yaga donod o Paulus daka jingi naga benda ki balang barro ay bakanega sakramen bangilayo pidiang kanyara bangin eat ya kane ka rambe kristan jangi but kanyalam yangi ban te lem ya ka jingman ba janga ngipanya kane lemba o Chris utrai jangi Amen. utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran karkuyabi uppa baru kun baru men siyam bakoy ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jongpi Ni so mo yaw ble. Nin shim ka namba jungwai ka namba lai spa arpuan. Ka namba lai spa arpuan. Ba
khui ka teng jong mi kan wan ke ma jong mi kan long ko man jong mi ha ka do ba ne ta ai ngi ta jong bam ji bala ka si batwa bi kan kan ji kumbai rui ma bla si wala mi sha jim sho Andre lagi yang basiu amen. Kublai ko Maria, kawada pregasingai rei, kawada makala kuri pam deginte, wala kuya so po jong pam Yesu. Ko Maria ko tumi jong blai tuan ta sinong pop, mentau ro po jingyang jingi amen. Kaburom, hau Pablo kun mam simukut, kembali menekong cinta ro po jingyang amen. Kadunu kita Yesu, Krisne kang bakiru kuat baro, kemarin ke kami jangan jus malam, hateng Pablo kun mam simukut amen. Eni ro Yesus Kristus, amen.